secara skalung, secara kekeluargaan, secara kedinasan, apisanan. Tentang mana dia kadima makin, lagi lunas niki kudu ajak tiang ring rumah tiang ding dia malat anti kelot dan lunas tiang dinane makin manut sekali terbilang bau ini karo lan cara mencatat ukuran tiang saking rilisan Butung ring rahina sanai becik puniki hari Minggu 24 Oktober 2021 sah melepas warga didangin ni Putu Hendrawati mangde keranjingan register Banjar Dinas Sirike. Dan dados malih manahipun mekekane menjuo sane dan dados malih bererah sane siusan. Iku mang kita talar dan dados malih bererah sane siusan. Iku mawainan semertin saling salukin cincin. How long I hesitated, shallow but full in all your veins, shadowed by every other wind. Ooh, hollow, and doubt can make it all road. A love that never came, followed in every other shade.